ngo baze hano bagira icyo babaza uze kumfasha ubinkorere murakoze. Murakoze cyane. Nitwa Landry Promoter umutananirwa nandi mazina menshi nagenda habwa n'abakora ibikorwa byanje, ariko benshi muri kino gihe banyita meya w'umuji, ariko mu muziki nkuko twabitanguye nkuko za devena gishika twaramuhaye ikaze mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, giseseka amata n'ubuki, amahoro n'umusesekara, ndetse n'igisagara cyacu yarabonye ko cyakaka, kuko kuva ashikiye ngana bagera bona itarage mu nzu cyangwa mu matarashikiye muri cika bisigara ko igihugu cyacu kimeze neza garukanye. Akabazo kanje ka mbere ni ako kumutera intege kwanza, sinakabaza ukuntu kumutera intege, nagomba kumukeza vyimva mutima imisi mikeya amazi hano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, yareretse abarundi neza yuko abakunda mu kutabingaga canke mu kudahisha ukungene yiyumva no kungene abona igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Amashi menshi ku Burundi bwacu. Umuririmbyi rurangiranwa, umuririmbyi amaze gukora byinshi bitandukanye mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye. Akabazo kanje ka mbere nagomba kubabaza, uyu munsi muri kumwe na Big Fizzo. Big Fizzo twamwita neza yuko kari nk'icitegererezo kininiya cyane ku baririmbyi batandukanye ba hano mu Burundi. Nkuko wabivuze gisha bivuga c'indege, baravuze ati jewe burya kugira ntangure kuri Kebeni umuririmbyi. Akabazo kanje gahera kabiri, reka ndakarabishe kuri gikundiro Megre Pesa ndugwe nandi mazina menshi bagiye baramuha, ndetse n'umuziki wagiye uramugabira. Uyu munsi urumwe mu baririmbyi tuvuze yuko dufise umushitsi Big Fizzo, iyo atabonetsemo usanga kenshi hariho ibitagenda neza. Followers maze imyaka myinshi uri kurakora umuziki, uri tubona rero abantu nka The Bane abaririmbyi batanguye kayo yabo, ubona ukabona umunsi muricaranye bariko barakora ibitaramo bitandukanye, ubwawe mwamwiyumva gute? Akabazo kanje kanyuma ndakarabisha ku muririmbyi uwo twita Noah muri kino gihe. Noah yarinditse kujaruka mu muziki w'Uburundi kure, ariwe Rinoji, benshi bavuze kumwita legend cyangwa player. Uyu munsi uricaye na Big Fizzo, uricaye na The Bane, n'abaririmbyi bakuruta experience mu muziki haba n'indirimbo nyinshi. Niyumva gute kubona first wicaye na Big Fizzo, wicaye na The Bane, kubona warahawe ibako na Shanduti mukaboneka mu gitaramo gikuze nk'iki? Murakoze. Nibaza yuko byinshi byavuzwe mu mitegurire n'iki wabibonye gute? Ubwo uraduha comment kuri ho. Hanyuma Ben ni n'ubwa mbere ugiye kuririmba hano i Burundi, ni mu magambo makeya abarundi bitega iki, niki kintu bari buze kubona kuri stage gitandukanye n'ibyo bajya babona performance ahandi? Bakoze cyane. Yes, Starboy hama inyarwanda. Yes, banyita Starboy the Ship, abasanzwe ndongoye televiziyo bita Star TV 257. Ikibazo canje ca mbere, twabonye imbuga zitandukanye zo mu gihugu cy'u Rwanda, hari zitakunze iza rya The Bane mu gihugu cy'u Burundi, ariko nk'abarundi b'umutima twavuze ati abanyarwanda nimwashaka muherereye ino. Ikibazo canje ca mbere kiravuga kuca tugaragaje kuraba ukuntu wakiriwe n'urukundo rudasanzwe, ndetse n'abamenyesha amakuru naho bishika mu Rwanda bakadupfuna nk'abanyamakuru yuko ata organisation dufise, ariko n'urukundo rwa cyane dufise hano mu Burundi. Ubina iyahe shusho nka The Bane kwakirwa nka kurya abarundi bose kumva ko bakwishimiye? Ikibazo cyane cya kabiri kiravuga gica after show n'icyayi kinagiye gupanga The Bane mu gihugu cy'u Rwanda, kizoza cyerekana yuko hari urukundo yakorewe mu Burundi, yumva yo korana n'abarundi cyangwa yumva bufasha abarundi muri rusange. Murakoze, mwana wese agira. Ndabanza kuri John wateguye igitaramo. Sinzi wenda nimba hano iyi system yari yahagera, ariko mu nkuru cyangwa se mu byo tubona ntabwo turabona ahantu hari kugurishirizwa amatike. Icyo kibazo nagiye mbona ku ma social media yose, abantu bari kukibaza ese kugura amatike hano bigenda gute, ese bizagenda gute, cyane ko ari igitaramo kiri ahantu hanini hazakira abantu benshi. Hanyuma wenda ku kindi ndibaza ko wabigarutseho ku bantu bagiye bavuga wenda ngo The Bane ntazaza mu Rwanda. Sinzi wenda
mushobora no kutubwira wenda n'aba banyamakuru se mwaramuhamagaye wenda mbere ntaze ese byagenze gute ni ukubera icyahenze ese nimba atari ibanga nangahe wamwishyuye kugira ngo abasekuruza mu Burundi. Hanyuma wenda ikibazo cya nyuma ndakiganisha kuri n'ubundi Alex Muyoboke agerageze kudusobanurira kuri iki gitaramo kuko ni igitaramo cyavuzweho ibintu byinshi nubwo waje by'umwihariko The Choice Live. Ikibazo cyanjye kirajya kuri The Ben. Nk'abanyarwanda n'abarundi ndakeka bamuzi, muri 2009 yagiye gukora igitaramo mu Rwanda kubera ubwinshi bw'abantu kirasubikwa kubera ko yeretswe urukundo. Actually igitaramo kirasubikwa, ntabwo ari ibintu bimenyerewe no mu Rwanda, ntabwo bikunze kutubaho. Nyuma yaho yagiye state agaruka mu Rwanda akora igitaramo kidasanzwe Bujumbura. Kugeza ubu tuvugana igitaramo aho cyari kubera kimuwe, atari kubera izindi mpamvu z'ibibazo cyangwa iki, ari kubera ubwinshi. Sold out, amatike agategurwa ukabona location bateguye ntihagije, reka twongere. The Ben, iyo urebye ibyo bintu bikubaho umusubizo ngo nubikesha iki, ubikora ute? Ikibazo kindi kirajya kuri John. Gutumira The Ben ntabwo ari ibintu byoroshye kubera ko yakoze mu bitaramo navugaga bya Black and Win muri Uganda, yakoze mu Rwanda, yakoze muri One Africa Music Festival 2019 muri Dubai. Atagiye nk'umunyarwanda gusa cyangwa igitaramo cyakozwe n'abanyarwanda, ahubwo ari abantu mpuzamahanga z'amanyarwanda. Ubwo tuzishyize mu Barundi muraza kubyumva. Niba ayo mafaranga ariyo ubona azagaruka, ese niba atariyo ayo wamuhayeyo urabona kuko arahenze mu bigaragara, like kubera iki wemeye kwinvestinga ayo mafaranga yose? Ikibazo cya nyuma kirajya kuri Big Fizzo muri genre umuziki w'u Rwanda n'u Burundi. Ndakeka nta muntu utarakuze yumva umunyana n'izindi. Hanyuma iyo ubona uri kuri stage imwe n'abahanzi bakuze bagukunda, ubwo ndavuga na Sadibi, njya numva Abarundi n'Abanyarwanda banabagereranya bakavuga bati se ninde urenze. Ntekereza ko utumva ari disrespect, ahubwo wumva ari byiza kuko abantu babereye intangarugero bakuze. Iyo ubonye abantu bakugereranya nabo barumuna bawe, ye tugakomeza ugapushinga, uvana hehe imbaraga ko abandi bahita bavuga ati ni ukunsuzugura? Murakoze. Yes, nuko reka tumaze twishura ibibazo byagiye birabazwa, hama turaza kubandanya no mu nshugira kabiri. Turahera kuri Alex. Reka kugira ngo mpamvu hari hano kuko ari njye mukuru muri bose mu myaka so ami pro kugira ngo bize koroha ibibazo bitari icyarimwe muratindamo murakamara umwanya munini cyane kugira ngo buri kibazo ujye kugisubiramo mujye mu straight the point kugira ngo kandi hajya umwe asubize duhite dusubiza kugira ngo byorohe nubwo biza no kwihuta. So kuko rero hari ikibazo cy'inyarwanda kirasa n'icyo ku gihe ibyavuzwe. Ikibazo cyo mwabajije kivuga ku byavuzwe mbere ku gitaramo kiba nagezamo kandi ntabwo njya kuri stage. Ibyavuzwe ni ibyavuzwe kandi bizakomeza bivugwe mu gihe Ben agihumeka, mu gihe muri agihumeka, mu gihe nawe umusore mutoya agihari. Sinzi niba mumurikira ariko numva hari ibiranga inyuma. Tugerageze abantu mwese turi hano tumanze d'abord twishurwe ibibazo, hama ibindi biraza kubazwa mu nyuma. Ibyakozwe n'ababivuze bari i Kigali ngira ngo uko mwabivuze, kandi hano uko twakiriwe ibyo nibyo bavuze. Igihe cyose iyo uriho abantu baca umugani ngira ngo ikintu mbese ndabamo waze kuvugwa yaheze mu nda kwa muntu. Umuhungu wambaye n'imbabazi ni muri jande mu gihugu cyacu.
face to face. Impamvu ni iyihe? Igihe cyose bazakuvuga. Iyo udakora neza, akora ibyiza, igihe baramuvuga. Ariko adafite ikintu akora, ntabwo bamuvuga. So rero kuvuga ntibizabatera ubwoba. Impamvu babwira ibi ngibi, hari uwarubaza ikibazo mbere avuga ngo yakoze umuziki muri 2009. Akora album ye ya mbere narimo bayiteguye muri Petit Stade iruzura birarenga biba ngombwa bisubikwa. Ayo ni amateka amaze kuzura ari nta inshuro zirenga 3. Ayo ni amateka twagiye Bugande aho nari mari ni amateka. So mu Burundi rero tuvuga ururimi rumwe, ndibaza yuko bagombaga kuvuga, ariko byabaye byiza ngira ngo yari na promosiyo kuri twebwe kubera yuko shimira itangazamakuru ko mwabonye ko bene yaje kandi ahari kandi n'ikibazo afite. Ntanashimira n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Burundi uburyo baduhaye karibu. So ibivugwa rero n'ibivugwa nta n'uzabuza kuvuga. Umuziki urakomeje yewe bene ibintu kubibwira mwakoze. Warabaje ikibazo cya bwa mbere bene ninde kugira ngo Landry. Hit the point, kuri point kugira ngo ibibazo biza yuko n'abajede ben n'abanje ndamukeza nongera mfata ikibazo kivuga ukubona ari kumwe na Ndugwe abe Big Fizzo mu gihe amwe nkuko yavyivugiye The Ben avuga ati jewe nimba n'umusiri The Ben nimba n'umusiri nakunze ivyo kuririmba ni kubera mugari diziri kubona umusiri wicaranye ubwiwe bayumva gute ko abarundi benshi ndazi neza ko babifuza kumva. Murakoze. Big Fizzo nanagira ngo mbibasabe twese nk'abantu tugire ikintu nakwita habit yo kwapresiya ibintu nk'ibi greatness, habit yo kwapresiya ibintu bikomeye byakozwe n'abantu bakomeye. Big Fizzo duhuye njya mubwira bro nubwo duhagararanye gutya turi kuyaga turi kuganira mu mutima kuko sinabona nakumva mubwira ni I love you, I respect you inshuro zose mubonye, ariko mu mutima biba biri kwirepeta kuko nanibutse ikintu kimwe kera tunatangira muziki ofete ubwo nsimbutse kubona nariganaga indirimbo ze kera nkiri muri high school bigereka mbisimbuke ngeze no kuri wa mwanya wo kujya muri studio. Uyu mugabo niwe wajyanye muri studio bwa mbere. Ikintu twashatse kwirefera nacyo nashatse kwirefera mu myandikire y'Abarundi aribo ba Big Fizzo bakituma nandikaga nshaka kumva ukuntu texte zabo zabaga zikurikirana, nshaka gukora ibintu bisa nk'ibyabo tu. So nabona kwicara umunsi rero naha mu kirengagize ndi kureba na impact byagize hirya no hino ku isi mu bantu badukurikira. Big Fizzo imbere y'abanyamakuru, you played a big part in my career, and that means sometimes you get tired of me saying, you know, kubikubwira. This is the step. Ibintu nabwiye Kidomo duhura muri Kenya. It's a good habit. Umuco mwiza twagira. So Big Fizzo ngarutse kuri point kuba nzaba ndi kumwe kuri stage turi imbere y'abafana, imbaga y'abafana baturutse impande zose muri East Africa, kuzajya nibwo abantu benshi baturutse Kigali, baturutse hehe, abasanzwe baza gusura Burundi, bazaza Abarundi. N'inzozi kuri njye n'inzozi zibaye impamo guhagarara imbere muri stage ni imwe na Big Brother Big Fizzo. So ni isubiza ikibazo cyawe, it's an honor, ni honor iteye ubwoba. Yeah. Murakoze. Big Fizzo nanjye n'abajije kubona ni The Ben nk'umubare by'uko bivuga yagiye arazamuka atera imbere mu muziki, twakwita neza yuko ari umwana kuri mwebwe. Iyo mubonye rero abaririmbyi uyu munsi bafise aho bigejeje ariko baraciye amaboko yanyu ko bwarimo mubyakira gute? Nibaza yuko iyo umupapa areze umwana agakura
akiga akavamo umuntu, nibaza yuko ari ibintu utubura gushima. So iyo ubonye warainspire umuntu hama abantu bakaja muri iyo ntuze yawe, muri iyo nzira y'iwawe bakayiciramo n'ibintu udashobora no kuronka ijambo ryiza ngo ushime. So je ni fierté kubona hari abantu banyigiye ko, hari abantu b'icitegererezo kuri bo, n'ibintu binezera cyane kandi ukacubona abo bantu barateye imbere. Kuko umwigisha arigisha umunyeshuri akaba umuperezida, mugabo umwigisha akaguma ari umwigisha. So ni byiza yuko iyo umwigisha yigishije umunyeshuri, uwo munyeshuri akaza kuba umuperezida, ni fierté kumwigisha kuko biboneka yuko iyo waramwigishije neza. So kuri jewe, thank you bro, I love you so much. Nkuko nawe urabibwira, and I respect you and I respect what you're doing. I'm so proud of you. Thank you. murakoze. Akabazo kanje kagera gatuma nakarabije kuri rinoji, umwe baririmbye bakiri bato bahawe opportunity yo kuza performinga mu gitaramo ca Tiger ari kumwe n'amamunima b'umuziki w'Abarundi BIG FIZZO n'abandi. Rinoji mwamwumva gute iyo mubonye mwishe n'aba legend ndetse mukabona mugikora igitaramo kidasanzwe nk'iki? Murakoze cyane. Ku ruhande rwanjye uko ndabibona n'uko nabikubwira, biraza yuko sinovyita ngo nibitangaza kubera twe twakoze dusenga, tuko turasenga Imana yatwigishije kwizera, tubwira ati muze muhindure ibyo ndabaha. Biraza yuko bino biri mu mipango y'Imana kuri jewe, si igitangaza cyatari, mugabo biraza yuko imipango Imana yapanze kugira ngo uramuseke ari kumwe na BIG FIZZO na Deben n'abandi bantu badukuriye. Biraza yuko mvuze ko ari ibitangaza noba banuje Imana nasaba, kibona ko nayisabye ntayizeye. Nasabye Imana ndayizeye, rero musore bikoze n'ibindi zobikora. Murakoze cyane. Murakoze. Yes, twashaka dusabe Stabo tubaze ibibazo bibiri hama tubandanye n'abandi. Murakoze. Yes, ikibazo canje nayo nabajije cyari cerekeye kuri Deben, ukuntu bakwakiriye neza nkuko twama twakira abanyarwanda muri rusangi. Sanga biriya nsanga Abarundi batopinze kabisa list y'ahantu hose nagiye nakirwa neza muri arrive twagize ejo bundi. So ndashimira Imana, ndashimira Abarundi ndetse ndashimira n'ubuyobozi bw'iki gihugu kuba buri gusapotinga urubyiruko no kuba buri kugwa imbaraga urubyiruko kuri twe ejo hazaza. So ikibazo cyane cya kabiri kiravuga guca after show hategurwa byinshi bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda cyane n'abarabamenye ndetse no mu gihugu cy'u Burundi turabimenya social media mu gihugu cy'u Burundi biciye kuri BIG FIZZO. After show tuzabona iki kuri Deben? Mbega Deben hari igikorwa ariko arategura gukorana n'Abarundi? Reka ndeke BIG FIZZO mvuge ba Rinoji, ba Dramati, ba D1, turabisaba abaririmbyi bakiri hasi dushobora kuvuga ati ejo Deben yarakoze igikorwa gikomeye mu gihugu cy'u Burundi, nk'uko mu Rwanda bavuga ati BIG FIZZO yarakoze igikorwa gikomeye kuko cyari na ndetse na social media baramenyekanye kora BIG FIZZO. Deben uno munsi arafise igikorwa giye gukora na cyane ku mpano dufise, novuga bakiri bato cyane kuko BIG FIZZO n'undi muntu nawe no gukora ntacyo bitwaye, ariko turashaka abana bazokora bavuga ati Deben niwe yakoze ikintu gikomeye kuri twebwe kugira ngo Rwanda ashire kutumenya. Birashoboka cyane. Ukuri nuko dusa nkaho twaje mu bihe byegereye igitaramo, so turi muri preparation vuba, ariko nicyo cyifuzo mfite. I believe ko n'abagenzi banjye aricyo cyifuzo bafite, kandi iyo abantu bafite icyifuzo kimwe akazi karakorwa. So just a matter of time. Murakoze. Twashaka gusohoka kandi kwakira ibindi bibazo bitanu. Umumenyeshamakuru araza hano yidondore hamabaze yishugwe, tubikore mu bambutsi no mu bukerebutsi kugira ngo tubandanye dutera imbere. Hama ikindi kintu naco duhagarara hanini ku giteramo bizoba, kuko ico twifuza muri kano kanya nuko abantu baza mu giteramo. Murakoze. Hari ibibazo nabashije birimo Deben kuba
iyo agiye gukora igitaramo akenshi gisiga amateka abikesha iki ni iyihe turufu akoresha. Hanyuma ikintu nanjye kibaje John bivuga ko The Ben wamwishyuye miliyoni 40 z'amanyarwanda, niba ari byo wizeye ko azagaruka cyangwa urimo urabikora ku bw'urukundo, niba atari byo kubera icyo ufashe iyo risk kuko ni amafaranga menshi rwose. Ikindi nakibaje Big Fizzo yibona ate iyo abantu barimo kumugereranya n'abahanzi batoya bakuze ari umwarimu wabo, ubundi kubera iki bitamubabaza kuko ntabwo kubera iki yumva ari so proud? ikibazo mbajije kirakomeye kugisubiza, ariko nanone kiranoroshye ko numva ashatse navuga ni Imana, ariko nanone ntibikuraho ko ni Imana muri rusange, kuko Imana niyo duha kwihanganira ibyo nakwita nk'ibigeragezo, kuko urugendo rw'umuziki ni urugendo abanyamakuru kugira ngo murabizi, abatabizi ni abafana cyangwa abantu badukurikira badukunda, ni urugendo rugira ingorane nyinshi cyane, abantu babona umaze nk'imyaka myinshi on top bagakuriyetinga a new narrative, nimba nayita ngo iki, ariko bagakuriyetinga